Hello, South African. Unfortunately, ninjani? Last week, Dabula Maseko Mamkulu posted a video claiming that they have no issues with Mojalav. Basically, they're saying that everything is smooth on their side. But now, Matlala It's Heaven is exposing Dabula for not being truthful. Apparently, when Dabula is with Matlala Ndabeni, he tells one story. And then when he is with Maseko, he tells a different story. So to prove it, Matlala Ndabeni leaked a WhatsApp voice note. So for those who do not follow Mojalav on TV, there is a trailer showing that Umdeni Katau drama is going to show next year, January. I just forgot the date. I always see it popping up when they go to ads. So in regards to the money, Maklalen Tabeni is saying that they signed a contract with Mojalav that they would receive 80,000 rand per season. So she only received 40,000 rand, and her mother received like 20 or 21,000 rand. I stand to be corrected. So she's saying that Yena, she just wants the outstanding money, and then she doesn't care about working with Mojalav ever again. So on this video, Matlale Taven is just exposing Dabula for not being truthful, because Dabula is making Matlale Taven to seem like, she is Dilulu. Ninjani? Ngiyaphila. Ngibuyile. Mhlambe niyacabanga ukuthi kanti kwenzakalani ngoMahlala Entabeni? Hawu, uMahlala Entabeni unamanga. Vele bekafuna imali yokuphuza. Ha, guys, ama-post wenu. Sorry, ama-comment wenu shem. Ngi-right ngawo futhi ngiyawabonga. Mamelani-ke. Ngisho njengathi mina ngiphela umoya. And mina ngiyazilwela cause mina ngiyawazi ama-right wami. Ngizonikhomba-ke mina mangithi kini kunamanga engiwakhulumayo. Laba base-TV vele cause nayo lento esiyenzayo amanga. Mara mina amanga ngiwakhulumi nawe. Ngizonibonelisa abantu asi ngifuna niboneni i-date. Ngifuna niboneni i-date ithini? Oh, 20. Okay, my friend. Izethu lezi zasematshwaleni ebusuku 27 October. 27 October nayibona? Morning, are you back? Yes, I'm back mkhozi. Kuphuka ngiphathele umgosi. Okay, mamelani. Mkhozi yazi bengithi ngiyakhuphuka mara umama mthe uzochayisa ngo-12 cause ngisele nabantwana ududuye kumpholi. Nami ngifuna ukukhuluma nawe serious mkhozi. And mangiceda ukukhuluma nawe but i-decision mina ngizozithathela Dabula cause yazi akusizi Mojalav yasirobha ithembe ukuthi yosayinisa enye i-contract mara still naleyo contract isarobiwa. Sitsheliwa izinto i-contract seyiphakathi naphakathi mina ngishap otherwise. Ngifuna ukukhuluma nawe serious but mina ngifuna ukukhuluma nawe indaba zomsebenzi. Sharp. Aphendula umkhozami athi okay. Athi uthini umgosi awuzi ngithi mina kuyi umgosi uthini awuzi esikobheni bekabuye ushutha ibirthday katawo. Nami sengiyahlishithela ngifuna izindaba siyabahleba vele. Sesiyazi ukuthi sisebenza nabantu abanjani. Athi nobu mkhozi ngisestalikini uzivulela uhwebo umngane nami cause uyazi ukuthi 6 months no work, 6 months no pay. Vele mokuyiphathi yakhe. Hawu. Kana ukuthi ngashutha.
Kuyenziwa i-appearance leyo vele. Ungene vele kuma-red carpet lawo. Kushuthi umndeni. Ayo. Kanye abantu lena kodwa unabafazi abasha fezile bekangekho ama-bushman. Laba baziswe umkhosi wenkane lapha. Le-president gay umfazi akatayo. Ngisathi ngena noTayo Tazo. Kule carpet sathi sashuta amantombazana. Hayi ngibhokele kangaka. Kuyenzani? Nanokuyirani. Amantombazana basela ukuthi yazini. Ngisilathalatha ngisengiyiwana. Ngidla istock sweet intombazana. Ikhabethe fete yazini nayo ngiyigcokela ngisho. Basathi nomunye phapha intombazana asathi angikoma ngabathi baba isho ngiyambethe ibandla lengempama ngababa ka3 ngempama lengempandla. Bangizela ama-bouncer dali. Ama-bouncer bekabizele for mina. Ngithi laba. Ngithi ngilanda i-president yagekele emuva badla phansi banane bangithela bayenza. Banane bangibetha bakubona umuntu akubetha akubetha abaleka banane bathi thaba buyele emuva bathi thaba bele ngathi bayasa bahleka bathi kuze kwangena abani ke uMaseko noNthabiseni no-CM. Amaseko sathi ngcono ngisho Maseko yona abanye abantu kunabanye abavele bathi bayazivele. Mamenzele ini. Laba basibize noMarothi meyakhona. Labo pushback basibize staging mina noMaseko. Maseko athoma alonota ukuthi mina ngenzani lana. Ngimbuze kahle Tazo. Ukuthi kana ungihlali na. Tazo uzathi sengihleli noMaseko ngiyamjikela. Ngishape yami. Anti bahamba vele bangilele noma bahamba. Feden basibize stages perform vele siyakhuluma Maseko sathi ngikhuluma la ngikhuluma la. Ukabona niphikisana sokuyi-debate vele. Ngabe Maseko asifaka nje ngoba lo yayi ongisaba kakhulu plus ne-raw nogura leya. Hayi because ngokumshikishiki vele ngibashudele laba. Ngibashudele ngikho ukuthi yazini. Asabota vele ukuthi kubuya thina mara ngikho ukuthi uGoluba akasashuti. Baba kaThabang ukuthi uMagreth abe right esibhedlela because yena bekaku-private. So because masiya thina sibuya noMaseko. Hayi mina ngibona ukuthi ngiyobuya mkhozi. Because the last thing bacela ukuthi bangiphe imali yami yonke. Abasicedile ukushuta ngoba umama mbeka ngasi-right nontombi angasi-right. And umama mnake kasesibhedlela kamhlanga mara. Umama mbeka ngakaguli lezi zokuthi ugula serious bekane-heart attack because athi yena kunezinto ezimstressako bangifakele 40,000. Akuhamba vele ngathengela umama wami whatever lezi mali engizithengele zona bamprescribe zona. Athathe enye imali ngayipho baba kaThabang ukuthi uMagreth abe right esibhedlela because yena bekaku-private. Ngafonela uLivu ngathi imali ngiyitholile mara ngithola 40,000. Imali le akusimali le. Before ngimtshela ukuthi imali le akusimali le ekumele esizwane ngayo bathumele 40,000 ngathi mina ngiyitholile imali but ngithole 40,000. So bengi-expect ukuthi bazothi imali le enye iyalandela. Bangitshela ukuthi hawana iphelele mayinjalo. Angisendele link paper bathi ma-episode what. Ngathi mara hayi kusinto esizwane ngayo le. Lena kusinto esizwane ngayo. Abantu bethu anibabhadali. Abanye sikhona ukuhamba estradeni enkosini bafuna imali yabo. Ama-supporting cast wethu napha ama-1,000 bani. Akuna meeting eshoyo ukuthi kwenzakalani. Akunama-updates. And nina nasitshela ukuthi if asisebenzi nzima eshowini it's whereby nizo-terminate i-contract. To show ukuthi i-contract ethu ikhambe kuhle nisanikeza lokhu esikufunako. Even though bekunama-difficulties but ama-difficulties bekayenzwa umuntu oyi-1 nani niyamazi. Nabantu benu because bebalwa ababanganabo ukusebenza. Nothing wrong thina siyenzile siyenza isikhathi senu sanipha into eniyifunayo. And then why imali yethu because singayitholi iphelele. Ulifa lokho bangi-blue tick abanoJulia ngabathumelela intombi zakamamami asemhlanga esibhedlela ngabathumelela intombi zakamaGreth Dabula bathi kimi ngisithi imali yakho iphelele ngathola imali mina mangi-calculator yonke. Kusho ukuthi per season ngisebenzele 80,000. And if I knew that mina bengingivuma ukubuyela eTV because otherwise impilo yami yamosheka and ni famous but mina ukuba famous kwami akungijabulisi because at the end of the day angitholi into engiyifunayo. So uthe makangi-blue ticka vele ngakhuluma nomabane ngathi yazi Chomi ngifacana ngithole esoliso umabane ngathi go live Chomi go social media bawubhadele and then bakane basihlole bawusayina it's fine. Utla reka phone right wa nyaka mmereko ko social media lo sanya ki mmereko wa ko TV utla nyaka mmereko for a living and then ukuya nokuya if TikTok yakho active uzothola umsebenzi right. Athi khona manje
nokuthi laba baqashiwe abo bantwana mina ngizwe ngo-speech. But khona manje bayansefa. It's not like umndeni wenu basese-interested kiwo. Babacala banitreat-a so. They know ukuthi kunabantu ababazela nevavavu. Arilebelela lalwa maseko walikuba ingi. Batho babafocusitse bacreate batho each and every day. As usho manje ukuthi utawurelease kunomndeni omusha. Thina how many years dabula sibatshela ukuthi asafuna ushuta nomaseko umndeni wethu so basalela. Hey mina ngi-right shame. Mina ngishapha otherwise vele ngemutsha love nasekhaya yazi dabulane ngifike esigamekweni sasokuthi kamare abantu babona ukuthi yes umuntu akasekho kumndeni bazonohleka for that moment kwadlula njengoba umaseko wangikhala wayenziwa amadenge kwadlula as long as sizabe nginemali mina yokuphila elifini ngibe right angizoba sharp and I don't believe ukuthi bangangivalela ama-channel mina because ne-life yami mangizoyenza ngizosho ukuthi mina into engiyifuna ngifuna imali yami angilwi nomuntu ukibo ukuthi bangibusa back or bangibusa nakhona noma bangangibusi inhliziyo yami angeke ize ibe buhlungu mina umama makazivalela yena imali yakhe phela ikhampani ene-weight le wherever the thing abayenzako they must talk to us wherever and izobabhinda too much because efakhonakala ukuthi i-contract seyisayiniloko imali iba nama-upset down and people national they know ukuthi abantu laba sabasebenzela sibayenzela imali then mina this time angeke ngithule vele angeke ngithule ngingamalela ngijaja but wherever engizoyikhuluma ngizokhuluma mina ngami phela maybe mangikhuluma ngani I will do example rather ukuthi nginikhulumele they understand and nakhona ngizokhuluma i-example lento ebayibona yabo nabo national ukuthi vele la mahlala entabeni ukhuluma iqiniso otherwise mina ngisharp vele ngiyakuzwa mkhozi and notawuna mina sengitshela ukuthi babakhathela imali so angazi ukuthi babakhathela imali from last season or I don't know ukuthi babakhathela njani anongitsho kanjalo so bathi uHerry wena sewekhuluma ngakhona ngoba naye ungalela thina ngeke asebenzele imali encane so ngiyakuzwa mkhozi sewekhuluma ngakhona point ngeke ngikujaje mkhozi ngeke ngikusole whatever I want to do iyenze mkhozi ma-right wakho because our outstanding balance is 91,000 if ngicalculate imali basisendele yona so that is why ngithi mina ngizoya live on TikTok inina if anifuna ukuba expose Google lapho mina nobaba mbeka ngifonela namhlanje kusena ngibuza ukuthi ngishoda ngani because impilo nyana le TV yami nginyanyisa and imosha impilo yami then mama naye mangicalculate imali yakhe noThemba noMargaret nobaba kaNdalo nogogo kaNdalo as ama 21 something k and bonke babapha imali elinganayo so mina yazini vele hawa dabula bekusasho nekhazi nami athi without Imoja Love ninama-channel amaningi ayanifuna and nanokuthi always masithola umsebenzi bazositshela ukuthi sibabantu babo if sibabantu babo bangasisayini more than 6 years ingabi no work no pay basibhadale then lapho sizo-relax sibe babantu babo because ngicabanga ukuthi siyabiza azini no-Ashigwala azini kesenzeni umeeting basitshela i-problem ukuthi kenzakalani ngoba sicale kahle kenzakalani manje yini akukhonakala ukuthi manje sicale ngemali ekhuphukile phezulu macheda bathi siyayehla ayenzekile ngapha amasizini ayakhuphuka angazi osenza yini siyindlayela ngibona ngathi esifuzeni meeting batsheliwe yokuthi mkhosi siyoshuta nomaseko futhi angazi mara mina angiboni ngoba umaseko last time sihlalele angiboni hayi sisuyashisa wena bayehlala entabeni ngathi uzobafaka endleleni sesi ake sibone ke ufanele ubani sendele ividiyo leyo ke ngifonele omunye uguy bathi uzinja athi bekasebenzela Imoja Love I think kusendele ilona yakhe ngikuforwardele musi lo guy loyo uzinja athi bekasebenzela yajola 99 yena-ke wamxoshela into ebuhlungu njani dabula ukuthi akakhonanga ukufollowa umfundisi ngamalanga labe kangene ngakho because umfundisi azange ayojola ngamxosha without ukumsanyisa iwona inform and khona bengingasi-reason ukuthi bangamxoshela ukuthi umfundisi ala yangayojola so akabuyanga ne-content
I-conservation yami noDabula iphelela la. Then le video yami le bekayifuna by that time. So-ke bomntasi ngiphikiseni namanje mangithi mina ngisayifuna imali yami engiyisebenzele kaMoja Love. Njengoba manje babamba imali yami ukuthi mina ngiye on social media. Sonke besingaphathekanga kahle. Decide ukudedela emuva, decide ukudedela emuva. So guys, do you think iMoja Love into bayenza kimi it is fair? Asibeni honest. Mina ama-comment wenu ngisasho namanje guys. Mina ngisebenze nzima ukuthi ngivele TV, ngi-expose i-life yami, ngisebenzele abantwana bami. Namhlanje ingakhi yi-17 December. Abantwana bami abanayo impahla ze-Christmas. Esikolweni ngiregistare because of nginabazali abangithandayo for next year. But angithenganga uniform, angithenganga amakhava. Yes, ngibroke vele because angikholanga. Ngisho kanjalo ngisho kuma comment section. Yes, ngibroke angikholanga. Yes, ngilambile vele because akunamali ka December lengiyisebenzele decide ukuthi bangirobhe yona. But otherwise ngiyayifuna mina imali yami. Angifuna ama video wami abe made. Ngicela ukunibuyela ne part 2 le part 1. Shaping bomntasi. I-part 2 ngifuna ukunikhomba nangithi bayangirejecta. Ngizonikhomba ukuthi nini nanini ngizama ucommunicate nabo bangiblutika banganginaki because of bona bayazi ukuthi sebacabangeni ngami nemali yami engiyisebenzele. Otherwise mina noDabula asilwe guys. Silwisa i-TV manje right now as we speak. Mina noDabula. And mina nginawo umoya wokulwa naye. Yena makasho ukuthi kwatela ukuthi mina ngikhuluma ukuthi akana ID. And ithi ngikutshele something because Dabula, dear Dabula into ongayazi. Here in South Africa, if someone says to you, you don't have ID, akak-insult. Ibheke lento ukuthi ngikhulume kuphi ngamabanga maphi. Here in South Africa, umuntu osebenzisa umuntu angana ID more than 3 to 6 months. Loyo muntu wenza into engasisemthethweni. Wena usebenze nabo more than 9 years. Unganayo ID. Banganandaba ukuthi bakholela kumamncane wakho uNdlaleni. Abantu labo kumele ngabe uyabablame. Hayi mina. Cabange mntasi, uyicabangisise. Ngiyabuya ne-part 2 yami. Nangeke ngize 8 October. Izwebha inkinga yokuthi ngifune i-payment eDabula. And then bangisendele baqala ukungirobha lapho. Ngicale ngacommunicate noJulia. Lana it's a personal things ebengimsharela zona ukuthi why I need money. Nasibona isithombe saka mama. Besesibhedlela la. Kanti same week kuzoya usisi wami Margaret. Lo nimbona escreenini. Yabona. So guys, I'm pissed off. Cabanga ngikwatile. Yazi manje ngikwatise yini? Ngikwatise ukuthi ngibona lezi. Manje sengikwatisa yiloko. Mara nani this thing lena manje niyayibona. Akukhonakala ukuthi bangangiroba and then bona bangabarobhi, bona bababhadela. At the same time bayenza i-video bathi bona ba right neMoja Love. Then shuthi kuhlanya mina. Okay fine, mina ngifuna imali yami engiyisebenzele. Kunandaba mina ukuthi bakhulumani ku social media. Mina ku social media ngikhuluma izinto iMoja Love eziyenza abasebenzi. So mina ngithi bangibhadala imali yami bahlukane nami. And umama mushilo ku video athi akasafuni ukungibona escreen even if ama clip wa previously years. Awakangiyenzeli ifoko le lifeini. Abangani bami basebenza kwamanye ama channel within 2 months to 3 months ba drive ama Range Rover bahlala kuma apartment. Angifuni ukukhuluma imphiri ngoba nangibona ukuthi ngihlakaniphe kanjani.
Ngiyangibona ukuthi ngikhona ukurekhoda izinto njani. Kuningi engikwazi ngabo. Angifuni ukulwa nabo futhi. Kuningi. Angifuni ukubulalisa nabantu abangiphi information. Hello, South Africa. I'm getting you, my friends. I'm getting you, my people. I'm here, my darling. Udabula bamthole adlowa iMoja Love, but uba nama upset down now because of inkinga esihlangabezana nazo. Angeke ngize ngizishare unomlomo wakhe njengoba asho ukuthi uright. Okay, but So ukhona ukunderstanda into umuntu abamenzisa yona. Mzansi, you watching Moja Love because of you believe that they are helping people. And you wishing that, especially nabantu abadala emakhaya nibukela iMoja Love, you wishing that isizwe sishintshe. Sizoshintsha kanjani? Mabayenza thina abasebenzi babo izinto ezikanje. Sizoshintsha kanjani? Angifuni ukuya kwamanye ama-show ukuthi kwenzakalani kungayenzakalini. Otherwise asizo zonke izilima la emhlabeni. Kunabantu abathi mababukile kumabona ukuthi babona ukuthi something is off here. Angizelanga ukuzobagceka mina, ngifuna imali yami njengalaba bathi bona ba happy baholile. And then uma sekunemzwila ngithi uthe wathi everyone obekasebenza naye bazobabhadala kahle, inkinga kube ne problem nyane ofisini. Thina ukuthi inkinga seyilungisekile sesibona ngabo ukuthi baholile ba happy. Thina ebesebenza nabo ke si-informiwa nini, eyethu imali siyithola nini kanjani? Kanjani? Guys, ngikhuluma ngedate yanamhlanje. I-17 namhlanje December 2025. Mina imali ayikaphelelanga. So my update now ukuthi like ngifila ngathi enhle ngiya kude until ngiyithola imali yami. Nginikhombe ukuthi sengiyofika kuphi manje. Okay, let me show you. Let me show you ukuthi manje sengiyakuphi. Ngivule iWhatsApp yami. Angihlalanga kuphela. Ngifuna ukubakhomba ukuthi this thing it's eating me, iyangidla kubuhlungu. Awusuba nobani ongafuni ukusebenzela mahala guys. Seningamani nicomment ngendlela enicommenta ngayo. And mina ngeke nize ningibhuli. Angeke mina ngizibulalela ukuthi ngiyatrend. Ngizitrendisile mina cause ngifuna ukulwela ama rights wami. Mina nalaba benginabo aseparateanga nabo basafuna ukuzilwela. Inkinga ukuthi inhliziyo zethu azifani. Okunye angeke ngikhone ukushare i-information enengi cause why? If you share something bayizwa bayagijima bayobribe labo bantu labo. Kufana nama broadcast amaningi. I only left with broadcast A1 engithembele kuyo ukuthi bangibekele i-date yaka January, and uJanuary it's around the corner. And lapho zabe ngakhulumi ngomndeni ukuthi bangirobhile nani. Ngizonibusela emuva. Kukibo ukuthi bayangibhadala nini or njani, but imali yami ngiyayifuna yona cabanga. Guys, ngihamba kude nge-information. Ngifuna imali yami. That's why ngihamba kude so nge-information. Ningamangali mayiningizwa. Guys, ngihamba kude mina. Mina ngikhamba kude. Like ngikhamba kude. La ngeke ngipe i-information deep ukuthi ngithola ubani kanjani angisho niyazi ukuthi thina siqualify ukubhadala ama lawyer, but mina soon uJanuary uselele nga
2 weeks ukuthi afike. Mina ayisho sonke sinefamily esithandayo, sinabangani abasithandayo. So mina I'm going far, ngifuna imali yami. I'm going far, ngifuna imali yami. Bese kube yilezi ke zokuthi ngizamile kaningi ukubafonela, ngizamile kaningi ukukhuluma nabo, but bona bangirejecta. Sale wabona ubhala imessage ku WhatsApp izibe yi5, umuntu angakuphenduli. Lo muntu uyazi ukuthi wenzani yena. Bathi into ilungisiwa ngomlomo iphinde ihlale ngomlomo, but kibo akusinjalo. Kibo akusinjalo. Kibo yabona i-date ithini, 23 October. Ngikhuluma noLivuwani, but kuthe ngimama uMthema akabafonela athi vele nitshela ukuthi umntwana mani impatile. Bara kulelele rena musi. Guys, sekumele ngiyenze ithini elisuka la eMloto umtato uyofika eJozi cause bona amafoni wabo abatholakali kibo maceda bafuna ukwenza iblame bathi mina angifuni ukukhuluma nabo. Kuyakhonakala ukuthi ungahlala ungafuni ukukhuluma nabantu abakukolodayo. So guys, ama-video lawa ngiwayenza because of ngibone ama-video kaMaseko noDabula. Bathi bona ba-happy. Mina ngisi-happy mina angisi-happy. Mhlambe ningathi ngimuhle. Vele mawusekhaya kini uzoba muhle because there is no place like home. So home sweet home. Otherwise angikho happy. Bengifuna unikhomba ukuthi bengizama ukucommunicate nabantu beMoja Love before ngiya ku-social media. Bangifeyila. Ngazama ukubonisana nomama. Mama mangizomenzisa ivideo bengifuna ngimele, otherwise akayi-understand iTikTok. But ngimbuzile ngathi uzizwa njani ngami. Mama bangene la ekhaya bacela ukusebenza nami, ngibaphe lokho engibapha kona, and then ekugcineni bangenze so. Angifuni ukukhuluma iphiri. Angifuni ukusho ukuthi ubani une-content, ubani akana-content. Eyami content kanje, but the only truth engizonitshela yona, mina eyami content is for really. Ayikho into yamanga engiyenzayo lapha. Nale season, this 2 season le bengisele kuyo le. Bengasahlali noMaseko, that's the only truth. But izinto ebezenzeka, izinto bezisayenzeka between mina naye. My DNA result was true, and the reason why was true. Njengoba sekangigabisela nge-girlfriend entsha. Nginandaba nayo mina. Ibhebhi wawuye. And lezi engizibonile uzohlangabezana nazo. Bafika i-DNA kanithabise ngathi uMaseko umsulwa abantu beMoja Love. Still zange ibe ne-problem. Because mina umsebenzi wami otherwise bengiwuthanda, benginganandaba nokuthi ubani uthini nge-content yami. Because bengihola kunganankinga between mina nabo. Kuningi. So mina ngiyanicela guys. Dear Opritau, can you please go to the boardroom and sit with your people? Ningibhatale. Inkinga ezenzakele njengoba bengichazela uDabula ku-part 1 ukuthi kuyafana labantu sibasebenzele kahle. Ama-problems bekaba nama-producer baza emsebenzini bayaphuza ikhumbi igcwele ama-savana, ama-black label. Bafika ngo-2 kuyoceda ukushuta ngaboma-7, ama-content ayi-3. Nabo angeke ngize ngisho ngithi abo bani nabo bani, but mina at the other side
ngiblame bona ukuthi ishow isalele emuva ibe nokucala phansi yenzeni ngiblame mina abantu baka Aubrey Tau laba abachashile ukuthi bamsebenzele. Ngiblame bona ngifila ngathi yibo basibusele emuva. Uma sekunoDabula anginandaba nabo futhi anginankinga nabo but okwenzeka kimi nakubo kuzoyenzeka ngoba basele bona basazochubeka basebenze nabo. Uma sekobe kakhona ukulwa nami esetini yazi indoda esesenesikhwele alwe nami esetini bambhekile ama-producer bafona indaba yofika e-ofisini. Namhlanje mina ngiyenzeni bangangibhadali? Ngiyenzeni mina? Hayibo. Ngihlezi ngizikhulumela abantu asifani. Vele mina nalama talent wami bengisebenza nawo asibelethwa umama oyi-1. So yiloko bengifuna ukuni-update ngakho South Africa. And okunye futhi uThemba wekibo Dabula angimpushanga ngechokara or ngemvubu ngathi yenza ivideo. Ube interested makabona ivideo yami njengoba ngizwisa ama record wami noDabula ukuthi besicoca. Wavela sekithi kimi uSester ungitshelile ukuthi uyayivova. Ithi nami ngiyenza ivideo because angithandi the way kwenzeka ngakhona usisi wami akaboni. Ngathi that's why ngingakamfaka ngosisi wakho because ngimbonile ngathi igwala. So dear my fan bantu bam eningithandayo, ngiyabonga isupport yenu. Aniphelanga moya nanoma bebakhomenta ngendlela ebakhomenta ngayo ngami. So ngiyabonga. I know ukuthi nginkoloda ama content we TikTok, hayi womndeni, hayi weMoja Love. I know very well ukuthi nginkoloda impilo yami, my normal life ukuthi ngiphila kanjani. Ngisafuna ukudila nalesimo ngize ngibe right. Okay. Lana kune information engifuna ukunishare yona. Mhlambe ningamangala. Ne? Mhlambe because akusiyimo nalenkinga kuphela, abanye abaveli ne. Mhlambe ningamangala nizwe bathi i-channel yavalwa ba investigate nani. Zabe kungasiyimi loyo. Loyo zabe kungasiyimi. Mina ngintshela la izinto engifuna zenzeke. Ngifuna imali yami phela. Understand? Ningamangali impukane la endlini la, ne? Kunenyama ehlatshiwe so i-life region. Ningathi yo ahlabi kuma comment ahlabi libona inchi ifita moyeni kunenyama life region njengoba bathi mina ngiyalamba ufuna imali kaDecember. Kunenyama yaka December fridgini. Bengisanichazela ne? Ngiyasaba ukunikhombisa i-podcast ebangibisi kuyo nina. And ngiyasaba nokunikhomba enye ivideo. Kahle la ngikhuluma ngami but ngiyacwayisa ukuthi angisiyi-1 esifuna imali hayi esilwayo esifuna imali yethu angisiyi-1. Siyababongela laba banamagazi amahle bakhonile ukubabhadala abanganabhadi njengomahlala entabeni. Siyababongisa nalaba abakhona ukubakhulumela e-ofisini ukuthi bhadela ngiba. Hayi mina ngeke baze bangisebenzise cabangani. Mina ngeke bangisebenzise. Mina into engekho right ngiyibona manje and mangayifuna ngisayifuna. So ngiyabonga ukungipha isikhathi senu nokuthi nilalele guys. Ningamushi isikhathi nikommente ngendlela nikomenta ngayo kuma video wami ngoba otherwise mina umuntu ongangazi angizwe ubuhlungu nanoma ukhuluma athini ngami. Angilali mina ngine stress sokuthi ubani utheni ngami ngingamazi. Nginjalo vele. Otherwise
ngicela nibe nemini emnandi. Ngiyanithanda zithandwa zami ezingithandayo.